Dobrodošli u Impulse podcast u kojem sve počinje u balansu. Moje ime je Vanja, ja sam trener životnih veština i pisac i danas govorim o ulogama koje svako od nas svako jutro kada ustane oblači kao haljine raznih boja, a ponekad stavljajući na sebe i više slojeva. Sve dok jednog dana sve te haljine ne postanu tesne, sve te boje ne postanu tuđe i svi ti materijali ne postanu vrlo neprijatni za nas, za našu dušu. U posljednjoj epizodi Vanjine pričaonice razgovarali smo baš o tome, pa vas pozivam da se priključite zato što ovog mjeseca imamo jedno iznenađenje za vas. Tako da pogledajte više o Vanjinoj pričaonici na oficijalnoj Impulse stranici. No, šta ćemo sa ulogama? Šta ćemo i kako ćemo da se rešimo svega onoga što nas teže, svega onoga što nas žulja, a svega onoga što tako dobro radimo svakodnevno, prihvatajući to kao deo našeg identiteta, kao nešto normalno, a zapravo čineći sve to iz nekih dubina koje još možda nismo spoznali, iz nekih obrazaca koje još uvijek nismo uočili, iz nekih davno naučenih načina da živimo i preživimo, načina koje smo naučili možda dok smo bili još veoma mali. Kada sam prvi put na psihoterapiji radila sa psihoterapeutkinjom na osnovu fotografije iz djetinjstva, nisam ni bila svesna gdje će me to odvesti. Jedan od zaključaka bio je baš taj da sam od uvek, kada kažem od uvek, na spotnoj fotografiji imala sam oko 5 godina, a kako moja psihoterapeutkinja kaže, tad sam već bila dobro uvežbana u toj ulozi. Od uvek sam preuzimala ulogu osobe koja sve stvari drži pod svojom kontrolom, osoba koja štiti celu porodicu, osoba koja će uvek na kraju naći neko rješenje, osoba na kojoj se svi uvek mogu osloniti. To su boje koje sam još u ranom djetinjstvu obukla, a onda dođu neke godine kada prerastete te haljine i kada te boje počnu da smetaju vašem oku i više ne želite da ih nosite, a one se tako duboko usecaju u svaku vašu poru, svaku poru vašeg bića. Zašto danas pričamo o ovome? Danas želim samo da zastanete i da uočite koje su to uloge u vašem životu koje više ne želite da igrate. Maja mi je dala jedan divan savjet, a rekla je: ponekad moraš da pustiš svet da se raspadne i da padne i da bude onakav kakav jeste bez tvoje intervencije. I mislim da je to jedan od najdragocenijih savjeta koje sam dobila u životu. Onako, na izgled, usputno, prijateljski, dobronamerno, nežno. Pa hajde danas da vidimo koju ulogu igraš. Da li si sjajna žena, majka, domaćica, ali onda duboko nezadovoljna jer ti činiš sve za druge, a oni to čak i ne primećuju. Da li si sjajna ćerka, da li si odličan sin, poslušan, koji je završio baš onaj fakultet koji su roditelji od njega očekivali, koji je
Vrlo brzo se osamostalio finansijski, kupio svoj stan, pronašao ženu svog života baš po meri svojih roditelja, baš onako kako su ga oni učili. Da li si sjajna koleginica koja je uvek svima tu na usluzi, koja oduvek prvo zadovoljava potrebe svih drugih u firmi, pa tek onda završava svoj posao. Onda kada završi tuđe poslove i svi sretni odu kući, ona ostane sama u hrpi svog nezavršenog posla koji je odložila zbog drugih. Kako se ne bi svađala, kako ne bi zamerala. Kako se ne bi zamerala nekome, kako bi bila ono što se od nje očekuje. Koju ulogu igraš danas? A dosta ti je da je igraš. I šta će se loše desiti ako bar jednu od tih uloga danas u potpunosti isključiš? Ne na off, nego iz štekera, iz struje. I koliko god imala poriv da pogledaš u taj šteker i da uključiš ponovo taj sistem igranja uloga, pokušaj, samo jedan dan pokušaj da sve staviš na off i da vidiš šta će se desiti. Šta će se loše desiti ako danas odradiš svoje, a ono što si obećala kolegi ipak odradiš sutra ili prekosutra? Šta će se loše desiti ako danas ne skuvaš ručak, ne spremiš kuću? Šta će se loše desiti danas ako ne možeš da čuvaš decu svojih prijatelja, rođaka? Šta će se desiti danas ako drugima kažeš ne, da bi sebi rekla da? Sedite i pokušajte da zapišete šta sam igrala danas, koje uloge sam danas igrala, pa podelite papir na polovinu i ko sam ja. Pokušajte. I znam, bit će strašno kada shvatite da je tabela s jedne strane prazna, a s druge strane nemate više mesta gdje da napišete koje su to sve uloge. Ako želite da saznate zašto igrate baš sve te uloge, pozivam vas da na Impulse oficijalnoj stranici pogledate šta nude, šta pružaju saradnici Impulsa, koji su to sve programi koji vam mogu pomoći da to saznate, da budete korak bliže sebi i da budete što više u balansu. Ako želite da zajedno zavirimo u naše duše i da prosto porazgovaramo o svemu onome što nas muči, a muče nas najčešće slične stvari. I slični smo više nego što smo različiti. Samo što to zaboravljamo, ali tako? Ukoliko imate utisak da vas niko ne razume, ni porodica, ni prijatelji, ni partner, a voljeli biste da porazgovaramo o tome u jednom sigurnom prostoru, punom razumevanja i strpljenja, prostoru bez osude, čekam vas u aprilskom izdanju Vanjine pričaonice. Prijave su na oficijalnom sajtu. Želim vam lijep ostatak dana i dobro pazite koje uloge igrate.